library sannaga angang singsi like tahan even sapat kraba sahi lising kaya woi kraba UK da harasu Oxford Cambridge or maybe America da harasu leiba Harvard University kai mayam singsi madu tamuba angang singsi na hai hujik show tum tawriba angang singsi sumnagi textbook kharadaneba Ozaha singsi na tapiriba porpiriba tawriba sidi primary basic knowledge haibatare madugi reference mayam singse library yaudaba sugya yadaba ngasi gi thormuda uripo kendru gi MLA L Nandakumar na haikibada library sina lamdamasi gi hawal iba mahiru singda sauna kana piragani library si isai sagani khanna ningthina season nabiu haiki library si sabada MP funding lupa lakh tara amadi maki MLA funding senpam galuna namyam gi mating loduna sabani library si tungkoina hingnaba chief minister na sahi oiba fund khara hapiu haiki ngasi gi tormoduda art and culture gi commissioner S Dilip transport commissioner Lakshmi Kumar revenue commissioner K Radha Kumar malagi president K Sawu Singha amadi Imphal public library gi president S Tikendra Zitna maroiba mi singoina sarwaki Santi wari sanirba loop singna ain kaiba thabak tawgi ayaba central government people leite ukhurgi thogdok subscriber report fangbu matungda lokopam thoba thabak lohotkani haina union minister of state for home Kiren Rijijuna phongdokre wafamasi india gi prime minister Narendra Modi na border area da leiba security force amadi army ga luinana Diwali kumai pangthoknaba state asida lakliba Kiren Rijijuna ngasi ayu Kalapar junior high school ground pangthokpa public meeting da mangda phongdokibani Kiren Rijijuna makhatana Manipur si sona yamna phaba musung phajaba mafam oina kudol pibi ramlabasu afaba sasan leitabadigi ningthina sapatpa ngamdre masina lairba miyamda center na paikhatpa scheme singsu miyam yohanba ngamde muknaba leitaba lamdam amata malemda leite adubu muknaba sing aduna mangjaba biba natana nakal animukta kanaba amata phangande state asida kanagumba miyoi kangbu kharana kalup masalgi marakta nungsinadana madi macet tananaba khonadun lakle Awang nongpok lamda leiriba insurgency irang asi matam sangna sarkar pairamba congress na haurakpada yengsil hogdabadagi thokpani status da BJP gi government lehalabadi sakot lamjal da khumang soksin buguloina na santi propada mating oigini haike There are various groups who coexist in this state, but there are some people who always try to divide amongst the community on communal lines, which is not good. What do you gain? If you fight each other, he will die, you also will die. In war, everybody loses. आप सोचता है कि हम उसको मारेंगे तो वो भी बदला लेगा. If we have communal clash, fight between valley and the hills, fight between this community and that community, what was necessary? Let us live peacefully. Let us love each other, live peacefully, cooperate each other, which will be beneficiary for everybody. If you fight, everybody loses. If we cooperate, we love each other, everybody wins. So let us make sure that we all win, nobody is loser. Why should we fight each other? There should not be ethnic clashes or controversies within the state. Thorumduda BJP Manipur Pradesh ke President KSS Bhavananda Election Management Committee ke convener T Sawa MLA Biswajit Sadar Hills District ke in charge B Hangkhalyam amadi atai masak naiba leader kya susarga ki T Sawana Manipur da sahi tara mga sasan parpa Congress na miyam ge sahut thorang paket pagi muhutta Praja Singh awawa pidun leire Sadar Hills ki area da su Food Security Act ki makha da phangba seng kilo da lupa 3 da phangan gadaba du lupa nipal da yoli asigumba amot pa sing asi BJP ki sasan laklaba matam da kuhan nganguni haike Party ki President KSS Bhavanandana Isan Isabo sacrifice tawdabadi political integrity purakpa ngamloi status da thokriba khenaba wakhalong sing amadi muknaba sing matam sana laksil hawdabadi khunai simut khigani Congress na sei tara manga Manipur gi miyam da apang basiduna lakli Congress musa se harabadi BJP natana atopa party leite hauzik leiriba phibam masi Congress ki matam loire takpani haike Friends, Manipur is made up of different ethnicity. And we all have been talking about this problem, and we see this problem arising every day. This is nothing new to us. But then, can we survive if this conflict carries on? We survive to bungamdori brabasi conflict na sum mahna sum ta na leragadi.
So it is very pertinent that we make a conscious effort to be united. Our conscious effort am we isana khangna. Our punda biya deko haibasi isana khangna. Miyam na punna khangna zamina raganda. Our karai kanu isai isana sacrifice to we are home karatong naraga. Our punda biya de haibagi effort se laiti ma makaidi. Our ki Manipur ki Chief Minister Okram Ibobina hayang Jiribam ki tungan mafam da office building kaya sangaga do ribase Jiribam ki miyam na taram na oi adubu sabalo sindaba office building sing sangabade Jiri miyam na pende hari ngasi Jiribam District Demand Committee Azuka Jiri Development Organization yauna tungan ba civil society singi musing yauna hayang sangani hari mafam sing koine setuna yang silo rumatung da paumi sing wafam si phongro kimene District Demand Committee ki convener W Dinesh na hayang Chief Minister na sangagani hariba model school asi sada yangkai khompurom tamak loire nan makai matam leiringai da tobidraga haujikta kaithel nangnana ba toba thabak khuto si pende usa tholda leba phamung yangkai leba hospital asisu leifam thokpa mapot masei amata thamba urakte hanagi CC Jiribam dagi purakpa amanba phamung sing amadi amanba posei natana atai henba posei sing leitre hanaleriba health center asisu adumak lening haike Azokagi Secretary Y Ipumsana hayang sangagani haiduna nangororoi matagum semjin sajiliba si Jirimyam na pende ngasi phawba thabak suduna kaithel nangnana ba honariba si Jirimyam bu usitabni hain lawi haiki JDO ge President M Hemantana hayang Jiribam da Manipur ge Chief Minister na lakadurba si Jirimyam na matam kuinadagi mangjarpa mangnaladu mangphau nagudore haina khanjaba numit amani adubo Jiribam ge office sing sangaram le haraga masagi lepham thokpa masak amadi staff sing thambida bahaiba si taching nuaite mamangdagi hauna CIC gi lepham thokpa staff amadi khujukulai sing thambiu haiduna taksinduna lakpa dunga si phawa thabu oina pangthoktre state gi mako oriba Chief Minister na jirida laktuna sawatang gi thabak tawpa haiba si tasengna lebak phabani adubo handak Chief Minister na ukhul chatpada chatharak pathong adubu JDO na nungaijide adugumba thongdo adu Jiribam da thuaningde miyamna thajana ngairiba thaba amabu thajabagi wangmada tawlabadi miyamna penadabadagi wafam phongdona kani haiki panbayai hayang Chief Minister na Imphal dagi helicopter da Jiribam phawwa paiduna Borobekra Police Station yauna Jiribam gi multipurpose supermarket complex sport complex residential model school Police Training Center amadi phamyangkhai leba hospital sangaraba matung miyamda wangangane Random si lepak si Manipur gi ko ma jakoi ni akoi yam mai pak na am harau ta yam da koi uksaningi da koi yau na koi sa yau na koi sa da koi unaraga kari mawar paso hajani adu ori film sida na ukul daga thogyo thodok to Manipur gi ne ti bani masi koi rasanti gi wana tabida Manipur gi ne ti bani miyamna khalamba koi asaduga thajabaduga mone tawai podusu koi nuaiba penda pawi aduna ji development sini magi deisu mone tawai bu koi pende madu matobinu ne koi miyamda appeal tawni ji da lakodisu adugum koi thoningde aduna tabu miyamna jam thajana jam ngai jari pordu madugi wangda sabak tor magadi adu ai nate miyam hena penda ba waro mayama phungdu kane se masi adum lengra Serik sida Jiribambu mapung phaba district ama ohenaba miyamna taliba demand adu United Naga Council na aid papirak pathong Jiribam District Demand Committee na kanayan do phongdokre ngasi numidang pangthokba mifam amana UNC na phongdokba wafam haksin na khanakibag loina matam sangna Jiri miyamna tanu lakliba demand sida aid apan pirak pakhudima demand committee ni yabang amloi Jiribambu mapung phaba revenue district ama oina lapthoklamba Jiri miyamna khawrang ngairi hari Maigi kumhai Diwali Manipur su lining laisol gi sanabi amasung harau tamul loina pangthoknakre numidang da Imphal gi maroiba kaithel sing leiteng gi mai kamrum thanduna kumai asi pangthokhi Manipur Fire Service amadi police na meu langpok amadi pamdu thodok thoktanaba mikup nahum singna senakhi Union Minister of State Home Kiran Rijiju na ngasi Mantri Bukida leiba IGAR South ki Jawan Singh amadi Security Force single loina Diwali ki kumai pangthokminakre ngasi ki tharmadu da BSF CRPF AR amadi CISF ki makok thomba official singna Kiran Rijiju da Diwali ki kudol tamki Tawanga mari leina Union Minister of State Home Kiran Rijiju na phongdor kibada bar ki ngongkai ngak naba phonabada kathokliba lanmi sing ikai kumnaba utpo ina
भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर लानी सिंगलोना दिवाली की कुमई सरुक यारी मसीगी सरुक अमो ओइना मणिपुर दसु पांगथोकपने भारत पृथ्वी की ओइना लेंगाक शासनदा माई पाकना लेरिबसी अखोइगी लेरिबा लानमी सिंगी मथौद कथोकपा अमदी खांग कनमनने हाइखी इतना पुराना फोर्स आपने अपना ट्रेडिशन बनाए रखा और आज तक आपने उसको कायम रखा, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जैसे आपको फ्रेंड्स ऑफ द हिल्स इस नॉर्थ ईस्ट को खास करके आपको जिम्मेदारी दिया गया है, और जब भी मैं असम राइफल्स के बीच में आता हूं, उनके साथ में समय बिताने का मौका मिलता हो, तो मुझे फिर से एहसास होता है कि जब तक आप हैं तो देश को कोई चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। दिवाली की थोरम मणिपुर नागालैंड सेक्टर CRPF ने सुसिंदुना CRPF ग्रुप सेंटर लांगजिंग दसु पांगथोखरे तरमदुदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरण रिजिजू राज्य सभा की MP मेरी कॉम CRPF मणिपुर नागालैंड सेक्टर के IGP के विजय कुमार अमदी CRPF के मकोक थोंबा ऑफिसर क्याना सरुगाकी तरमदुदा कल्चरल प्रोग्राम क्यासु पांगथोखे बॉर्डर टाउन मोरेगी वार्ड नंबर 4 दा दुकान फंबा नन मणिपुरी मतई मनाव सकंगब सिंगना ngarang नोमैन कापलमले नुपा अदु लाइकनब ngमदन लंबी द सिरे नुपी अदुना अरुब फिरम द लाइकनरी तौदो सिंगरांग नुमिदांग पुंग 8 मिनिट कुंथ्राम ताबो मतमदा थोखिबनी लेखिद्रब मे अदुदी धमेंद्र नबिक एलियस अजु सेही कुंथ्राम अपोप लेखिद्रब कांत कोई सोलबी नुपी अदुना चांद देवी सेही कुंथ्रानी थोइरोम सुरे नोमैना कापलंबा अदुदा धमेंद्रगी थबाकी ये थंग सरुक अमसुंग पोक्ता नोमै मरु अमम पानकी नुपी अदुगिना थबाकी मथक थंग सरुकता नोमै मरु अमम पानकी युंगा पुन्न लेबा दुकान अदुदा लेरिंगैदा सकंगदब सिंग अदुना नोमैना कापलंखिबनी मखोय अनि मोरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा खुदक लाइकनकी अनाबगी फिवम हेंजिलकपदगी इम्फाल दा लेंगनब पोबदा धमेंद्र लंबी दा लेखिदबनी तौदोसिगी मतंगदा पुलिसना केस अमा लौखटख्रे हौजिक फावगिदि मखोय अनिबु कानाना करिगिदमक्ता नोमैना कापलंलोइबनो हाइबा सबचाना खंगमंगमद्रे धमेंद्रबु नोमैना कापतुना हाटकिबा अमदि माके लोइना बिबु सोनकिबा थोंगबु यानिंगदब फोंदोक्तुना मोरेदा लेबा चेम्बर ऑफ कॉमर्सना नुआइतबा फोंदोक्तुना दुकानसिंग थोंगलोनख्रे हारि ngarang nomai kaplam badagi asena thokiba thodo yaninga phongdoktuna border trade chamber of commerce morena hayang ayu pung taruk tagi numidang waram pung taruk phawba moreda ban kaukre asiguma thodo si amuk hana thuan biginu haina pen of phongdokli hill tribal council nasu ngarang gi thodo adubu kan yaninga phongdokre lekhidabagi aroiba mathau mangam pangthoktriba phawba yaninga phongdokpo oina moreda dukan amasung kaitel sing thong longani थौदोसे सेनर्विस सिंह करी मरम गिदमक्ता सतकिबनो हाइबदु सेंगदोकदबनी सिक्योरिटी नसु मरा लेबा मियोय सिंह फागतुना आइन गोबा सबचाब चेरा पीगदबनी हाइरि सबांकुट फेस्टिवल ngasiदigi चुराचामपुरगी पीस ग्राउंड तुबुंगदा होख्रे निमित 19 सुन सतगदबा हौदोपगी थरमदा KNO गी प्रेसिडेंट PS हाउकिफना निंगसिंग युम्बिगी मैखुम हांगदोखि लेबाक खुनाइगिदमक थौना लेना अंगम थौदांग लोमबा थौनाउजुम इबोयाइमना था सिगितांग कुंतरेगी एहिंग दा लेखिदबदा कोरकोमना थमोइ सोकना नुआइतबा फोंदोरले कोरकोंगी मीडिया कोऑर्डिनेटर KSA योहिबना थादोपा चेरोलमदा फादर ऑफ सोशल वर्कर हाइना मिंथोल फंखरबा थौनाउजुम इबोयाइमना मियामबो थादोकलमगा लेखिदबसी लेबासिगे सोबा लेबकथिबा मनी इन कुमजा लिसिंगनी अनिगी अप्रैल की तांग मापलदा चेराउसिंगदा बीर टिकेन रिजिट थंगाल जनरल पौना बर्जबासी अमसुंग हिजम इराबोट की कुबम हांगदोपगी थोरमदा करमना निंग तंबा तानबा याबगे हाइना यूनाइटेड नेशन ना पिरंबा सना पथाप सिंह फोंदोकलुबगिदमा भारत सरकारना लेखिदबा थौनाउजुम इबोयामबु फाजिनदुना जेल थंखि मागसी मिसम मियामदा निंग तंबगी पाउजेल पिरंबा संगारबा मणिपुर के लन्नी हाइना लौबगे लोइनना यावलगी काई खुनबु उल्ली हाइना सेरोलसना मखातारी माकी फजरबा वाखलोल सिंगतम अमदी कांगलुफ अमसुंग लाइनिंग लाइसोलगी खेनाबा लेहनबा पामदबा कया सिबो इकाई खुनदुना फिदमनिंगाई ओइरबा वाखलोल सिंग थबक्ता ओंथोकम थोई हाइना लौई हाइरि निंग तंबगी असुंबा पंथुंग फंगनबगी दमक लेखिद्रबा अहल इबुंगना अरंगबा थवा मिसाक ओइना मतम चुपदा nganदुना लेहवगनी मणिपुरगी पुवारिना इरंगदमगी मियामदा पिरंबा तांगलबा खुदोलनी हाइना कोरकोमना लौबगे लोइनेना लेखिद्रबगी थवाइना पोगनाफम इमागी तंपाकता इंगना सिकना ताइ याताबा ओइरसनु हाइना सेरोलसिना मखातारले निवल चाकोबना लाकपदा अंड्रो केंद्रगी MLA सैम कुमारना लंदमसिंग मियामदा यापा पाउजेल पिरकले निवल चाकोबगी नुमित असिदा लंदमसिदा अफबा फंगजबा अमदी साजबा पोथोक सिंगना
मसे मसल सिंगी खुदोल तमदुना असेंबा मसिल मोपा ओइबगी नुंसीनबा मरी एदु सेसिलंसी हाइना फोंदोरपो लोइनना कुमैसना लमदम मसिदा नुंसी सानाबा अमत ओइबा कांगलुगी खेनाबा थमदबा लमदममा ओइरसनो हाइरि अमरमदा फॉरेस्ट मिनिस्टर आई हेमोचंद्रनसु निंगोल चाकोबना लापदा याफा पाउजल पिरकले नुमिलसना लापदा नुंगाई याफबा शांति लेबा अमतु अइना हिमिनबा वाता पादबा लमदममा ओइरसनो हाइरि कैराव केंद्र की एमएलए ना मियाम की फंगफम तोकपा हक मतले हाइबगी मायोक्ता यानिंदो फोंदोक्तुन ngasi लिलोंग आराफ्ती ममंग लाइकाई मार्केट सेटा मियाम गे बा वाकत मिफम पांगथोखरे बीजेपी कैराव मंडल न सिननो पांगथोकिबा तोरमदुदा लाइरबा प्रजा की सखाउर पॉलिटिक्स तोबिगनु हाइबन सिंबो वाहि क्या प्लेकार्ड सिंग इके सेंटर न मियाम की दमक कानरबा प्रोजेक्ट क्या पिथरकलबसु मणिपुर सरकार न मंगलले हाइना बीजेपी की मिरेफ ओइगिनि हाइरिबा तखेलंबम समानंदन फोंदोके Manipuri sayangda nevitisms haibisida khana ninaba amangasi deaf literature to pangthokre asai lof Manipur na sin no pangthokiba toromatuda Manipur University gi Manipur department gi head and aruna moderator oiki tongan tongan music sina paper pathoki aiba Sarasandra Triamna khongjom numitna sahi chamaga kungamanga mapung pharakpaga loinana tongan tongan ma thorum sing mafam kyada sahi supna mathang sahi gi April tang kun gatru fawa sathagadabagi saruk ama oina symposium asi pangthokani haiki Taramathoi suba assembly election da Morang Kendra Miref oigini hariba thongam santi gi oina Morang Municipal Council gi manungda ahan boina political conference ama ngarang ward number 2 gi manung senba Morang Themlekai Morang da pangthokre Morang Kendra Youth Progressive Front Morang Themlekai unit na sinduna pangthokiba conference aduda thongam santi amadi mahako sogaba myoy kyana surwaki thongam santi na haikibada Manipur si sana khonaba amadi culture na saktak le habisi miyamna khangnar wafamni Manipur da leiba kendra hompugi manungda Morang Kendra si award pana thalaba kendra ni masida madik sawa myu thagat pamathoktai haiki Morang Themlekai gi Progressive Front ki maikai digi sogatle haina menselo form sing santi da khusinaki handa ukrulda chief minister na Minister Sathar Kiba attack pu yaning da phongdokpa loinana thawdo adu Bharat ki Prime Minister amadi Manipur ki political party khudim ana condemn to phom thoi haina santi na phongdokhe Kwata Municipal Council Ward number 2 ki Vice Councillor MD Nazimuddin gi yumda lakadurwa mikhal da Morang Kendra gi miref oina sem sariba thongam santi political conference ama pangthokre taramadu da santi na Kendra sigi MLA oramba Kwata Miyambo Karisu Kandana Mangna Pamba Maikaida Punamak Satkadavani Haiba Supnam Lenga Yaninde Markesing Matong Asidagi Miamna Section Matam Ore Haike Nasi Maigi Kumai Diwali Yi Mahu Lampoka Mari Lenana Pamdu Togdo Torakpada Nakpo Honobugidama Manipur Fire Service ki Fire Officer Amamamna Lead Togduna Mafam Tarukta Fire Tender Amadi Ate Kuzukulai Kaya Tamduna Section Torang Lokot Kre Manipur Fire Service tagi phangba paugi matung ina fire tender khiliba mafam taruk aduna Kaisampat Khuyathong Moirangkhom Lamlong Palace Gate amadi Kwakitel Bazar ni miyamna mahu langpoka mari leinana thorpa thogdok sing team sing asida pau pibiduna pamno thogdok thokadabadagi ngakthok min horosi hairi huji paugi martana tema bemtang lamunisi Pengba ngaton phangbiragani ningo chakobugi mangoi nena mapung mari faraba pengba amadi ngaton ningo chakobugi damak discount su pizari ngaton kg manga leibida kg ama free pengba kg tara leibida kg ama free da pizari akak ngaba matamni ngasi maklengsin biraktuno order tobi ho phangpham S Tomba and Sons Pengba Farm Hiangthang Bazar Tagyal Industrial State Laiba MS Ranjoy Plastic Industry na chahi ahum mapung pharak pagaloina na water storage tank lakliba ningol chakaw bagidamag 5 to 10% discount pizare virgin raw material na saba technical qualified person sing na saba chapmana ba mamalda makhal kayagi machuda phanghanba chapa liter da sajaba lili amasung thoibi water storage tank ngasi maglengsin biraktuna khudung chaba sing asi lawbiho ngasi maglengsin biro Diwali kumhai amadi ningol chakawagi manguinana ningol singna set chabada pakcharagadaba pijet lighting kaya Silaima Emporium singjamai chinga makha opposite oinamle ngasimak lengsin biro Diwali amasung ningol chakobugi special discount pizari ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi thangmaiban mai samle ka opposite house ground level store da Diwali amasung ningol chakobugi special discount pizari nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhu khuding makki fizol sing fangbigani ngasi maglem sing birakse Wills Lifestyle store thangmaiban mai samle kai opposite house ground
clip ointment Kwanaba, Oksikpa, Tangsikpa, Punaba, Singada, Sinabayaba, Lisa, Puna Putuksaba, Oza. Break matunga taram no moksari. Hausa Ziribamgi Lambi Tong May Singamadi Development Singi Pribam Haningai Latana Patre Hana BJP Ziribam Mandana Pondrole Ziri Impal Lambi Asukimatic Fatre Ziri headquarter kilometer Kardang Lapna Leba Japuradon Police Station Sangava Sakadaba Jeti Road Ki Lambi Satpaya Davadi helicopter to Oina Sakadori Say Kuntrarom Palaklava Congress Government Asit Miamna Pamnadre Yamangak Pramana Zirigi local Emelena Hek Tunglabaga Nungari Anirop Mahaki Yungi Mamanga Ohoba Mansinduna Semba Zirimia Mamadi BJP Mandalna Nokimba Pawi Hari Nipko Tangjeng Ningto Branch Amadi Green Revolution Society Amadi Kem Sifai Haibong Lekaina Sinduna Nasi Tawal Kem Sifai Gi Akoibida Leba Mabung Mopa Lizedaba Maibel Singh Ningol Amadi Mapureba Lekidra Singh Ningol Sakodun Kudol Tangkre Haibong Ledak Bazar Pangtokiba Tormaduda Nipko Gi President Risikanta Yumnamna Maite Proki Friday Saba Kumay Asida Yawa Pangzedaba Imaibel Ningol Obi Amadi Mapureba Lekidra Singh Bo Makoi Gi Damat Lamdamasida Mabung Mopa Kaya Lady Haibadu Utpoina Tormasi Pangtopani Haiki Ningol Sakoba Mari Lenana Kerau Kendrugi Self Help Group ki members in the Kendra Sida Mire Poigani Hariba MI Kana Kudol Pibi Tormama Maki Mem the Pangtokre Self Help Group ki member Lisingamada Sel gi Mating Piki Kumay Sigi Nungyoba Wan Tok Leheningi Haina MI Kana Fondoke Youth United Mutual Bonds of Initiation na as Manauton go Kusum Duna Ningol Sakobo Torum Oina Naura Pakang Pak Kendrigi Naha Sing Sakang Maikang Nabugi Toroma Mekola the Pangtokre Toromo to the as Manautona Hauziki Matamasi like I Amata the Leminaba Mui Pawa Masakang Nadre Masinama Moidana Nupi the Sataba crime Hangat Nabagi Madam Oi Leminariba Kudima Isilina Oina Mariedu Sagatnaba Pandam that Toromasi Pangtopani Haiki Ngarang MU the talk about Toloka Marilena Desang President Angamba Yauna Tomi Mangabu Kawa Police ki Kangbu Amana Pazinduna Mamit Punsilaga Tamtina Pugiba Tong Police ki Kahan Lisani Tagdok to the Senator Personal Sing Sub Accent November Mari Pawi Manunda Low Davadi Desam Akan Kongan Sansilagan Harry Tagdok to the sort of a Desang President Angamba Ras Medicity that lying lay Mapamaduda Desang Secretary General Namarakam Idisana Narangi Tagdok Aduda Police Personals Ama Sokiba Adusulab activity MU na ayaba piraba matungda Toromama isam samna pakthok naba honaringaida amuk hanna authority na athingba pirakibagi agenda karino haibasu MU gi authority na khangan gadabani haiki masida chenariba kawa police station gi police personnel singsi manipur government na November gi tang mari phawgi manungda masigi mathakta thabak lokhakadabani natrabadi mahiro singna November gi tang manga dagi Manipur government ki matakta sigumba mahiro singi matakta tamthiu mongda otpa naiba thong chathariba Manipur police personnel singsi sibu maral gi matugina thabak lokhat hanabagi mahiro singna November gi tang manga dagi akan makhal makha kya gi khongning sing sangsilak lagani loinana hariba pamdaba thogdoktuda miyam ge ba mahiro singi ba irangda mobtuda kawa police station gi personnel ama yama tamthina sokhiba dugi damakta su desang gi maike dagi madugi damakta ko Numaito Funduk Desam President M. Angambana, MU gi Ayaba Yaruga, Torom Pangton of Honabada, Toromadubu Yakai Tingaiba Pamba, Mahiri Karagi, Twin Sindagi, Pandu Todo Tokibani, MU gi Authority na Masana Pikiba Ayaba Dugi Matungina, Tabak Toba, Ngamlaktaba, Mui Karagi Twin Sinda, Salubadagi, Todosi Tokpani, MU gi Mahiri Punamaka Desanga Munakibanete, MU gi Resource Scholar Singa Munakibasulate, Todosu Desanga Poliska Munabadi Tokibani, Mapamaduda, Desanga Tomi Singo Pubugi Mahuta, Makui Castidi Puraga Puba Hibasi Police ki Yamna Luda Bato Ongi, Government na Senator Personal Singi Matakta Sub Saba Action Local Kadamani Haiki. Mukna Baduda Ekogi Police ki Person Nama Sue Haidana Togdok Topumda Ekogi Desangi Volunteer Sing Natragami Yoshingadu Puba Save Togi Mahuta Atamna Police Station the Puraklaga Police ki Casadida Yamna Mongta the Monda Ekoi mahiroi ni khangna hai bakawa police ki station da pusalaw matungda makoi gi makhut chalaw matungda ekoi gi mit pullaga puning momong da phuba amadi criminal amada tawwa ekoi gi tamthir bali sit tu dagi hena torture tawbu gi thawong chi ekoi gi yamna pangda ba thoni na khali adugumba hairiba mahiroi sing asida
hiu horiba mairoi sing asigi thak asiga police ka chamanana lorpa taraga dikoi tasengna police sokhi haidana police sokhi bagi laman khumboina mairoi sing pharaga makhut chalo matungda tamthina ot na bagi thawong asi Manipur police ki khwaidagi lujadaba thawong ne khalle Sagar Hills po government mapung phaba district amo oina lauthok na thorong toriba se district amo oina lauthok tringai da munna khanta ninge haina Tangkhul Naga Wangaulong amasung Tangkhul Naga Foot Hills Organization gi president Dharma Rising na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifum amada mahakna sei kunthra manga se Manipur government na Naga gi civil society singa MOU tongdon laikhrabani karigumba Sagar Hills po district amani haina lauthok labadi Manipur asi maset kaibiyabagi akibilai government na hatu local liba thabo asi lakadurba mikhalda congress na koki singi board fangnanaba local khong thangi hairudumi maram leite haiki chief minister akhoi Manipur gi oina 15 years long magi term sida kari amatasu sine haiba leitana all of a sudden election nakshin kre election matam lakre hairaga kuki ijin logi vote phangninga hena Sara Hills district si great taurige haina hailishi si chumgedra aibne naga ka kuki gi abcd way back to 1992 the Naga Kuki clash. This is one of the reasons. Si khangna handaksu Manipur ki chief minister na Sara Hill district right tawni habisidi akhoi Manipur si machet tarase haibane haba Lisingani taranithogi October tareta khopom tampakta lalholof amage kaderna mairoi nupi masa maribu nupi oibigi kai kunuba mangan kiba thodok ka senriba sing while chatharakpa sahi manga farba phawba asumba while fangdana marabak theuraba nupi masa mari amadi imu manungda awaba mayoknare Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada rongmai lufu ant Assam Manipur amadi Nagaland president Panti Golmaina atai state thokpa ref casing tha tarukagi sei ama phawgi manungda asumba well phomangame maramasina case asigi thabak thorom singsu yensing biduna imu manungda asumba well phangan biu haiki case thuna loisandabina amo hanna ngang ningai leiba aduga press orsu khoi khabar orsu aduga court ki hearing orsu loisanba leitabna angang singsi yamna angang mari marak sida yamna promising oiba student kya su yawbni si singse hojik taning dre hai court hearing su tawbirunu hai thamo yam nungai tre mkhoi kappe akoina asi thodok se hodok na si manga sopna hautuna laigedobra habse akoi miam da ngasi right thinking individual NGOs aduga civil society concerned authority miam da press ke through the hangat sabni asi maram sabra si manga sopna khoi ngai tra aduga mkhoi punsi loidri fa sumaina justice pangdana ngai tra Manipur University dangrang thokiba thongdo amaga mari lenena amjuna desang mathakta lokhiba warep ngasi punna phamina duna yanaba purakre thongdogi matangda desang maikaidigi lale haijarak puga loinena unena mairoi lof asigi paw longdaba haina longnakiba warep adu handokle hairi Red Realence na sinduna marirak suba Ultimate Academic Championship Scholarship yanthokgi thorom Palace Compound leba Masalem School da pangthokre thoromaduda Science Teachers Forum ge Vice President Championship aduda mako mutang takraba mahiroi singda scholarship husen All Manipur Students Guardians Organization Lekhidraba Khetrimium Samungogi Ningsing Thorum Oina Pangthokiba Hanba State Level Sport Painting Competition da mako mutang takraba singda manamatum yenthokgi thorum organization asig office da pangthokre thoromaduda Additional SP Law and Order S Ibomsa SDPO M. Roni, organization ki president and Sobususulaki. Children Creative Contemplative Educational Institute Tawalna Sinduna Pangtokiba Mangarak Suba State Level Talent Hunt Science and Mathematics Examination da Makomotang Tarabas Singi Manamatum Yantopugi Torom Table Tennis Indoor Hall the Pangtokre Toromadu Tawal Municipal Council Gate Chairperson T.H. Siamo Examinations Ajugi Controller Dr. A.K. Priyo Kumar, JEO John 3 Thawal M. Manilal Susubraki.
National Food Security Act amadi Law and Morality haiba hiramda legal awareness thorom ama kumbi kendri manung sanba Saiton Kaital pangthokre Legals at clinics kumbi amasung apunbo maira paibi luf Saiton Gram Panchayat na Legal Services Authority makhada pangthokba thoromaduda Saiton Jila Parishad member MD Bhorot Pradhan Soibam Samungo Upa Pradhan A.K. Tombusu Suraki Tongan ba resource person singna National Food Security Act amasung atay law kaya gi matangda wangangki Lamdamasigi Kunaigi Punsirol da Tonafana Leba Kunagi Yafana Tabak Toramba Tonazum Ibuyaman Lakidabada M Suna Awa Kundokre Seisu Paituna Satlabasu Soktaba Naidaba Miamgi Yafana Bakona Viramba Miamgi Lusimba Amani Heidi Jose Amukana Tema Brematang Lominasi Iran Damasiki Han Boy no Putokaba, Shanghai Plastic Storage Tank, Seasonally, Young Sinaba Lam Yaudriba, LLDP, Ina Sazava, Shanghai Seasonally. Lakiba, Nimon Zakoba Kumhiga, Marina, Sada, Taretagina, Tara Power, discount from vegan. From the sizing, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, a machine 2000 return. Sahi Taragi Kerensi Galena, Henaba Makal Kudingi, Apama Masushin, from vegan, Kuduncha. London supermarket labor, New Smart Industry Facility. Changi labor solar padagi producing actava, Akcham Chotarba, Tumba Chava Yaratava, Kung Hanga Naratava Singidamak, Amata Naira Paidi, Jolly Sire, Amasu, Jolly Capsule with Changinis Neville. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ꯃꯅꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ Masi awang nungpoki ahanba TMT bars industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpoki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars tempat sagatpa khudingmak aikhoi gi marup Ningo Jacobna Lapad Imoinungari Lamdamasik Miam the Mahole Bangari Panganjari, Imoinungari Putocha Bangari Kudima Hygienic Oingari Siam the Luna and Film the Senjabani, Gram Chama Masung Chanianka Ingari packet sing Lukan Kudima the Fambiragani, Retailer Oingbus to contact the Viviagani address T, Imoinungari, Sabobantera Sapamera Infal. Amukisona Tramoxeri. Kongbal Makoi Nonsing Maning the Leba Mite Lekol Hodokibagi Ahan Bomo Kuman Torom Nasipang Tokre, Tormoda, Lofasigi CO CS Kelchandra Mitena, Lamdamasigi Puariga Mari Lenina, Mitamka Kinduna, Horuk Leva, Nahawul Sinda Masagi Masak, Kanganamaki Pantanda Linkat Penny Haiki. Home Films Manipurgi Mapalak Suba Kudol Suke Kedana Nintizabi, Nasi Manipur State Film Development Society that released Tokre. Manipuri Chief Secretary on the Bakisona released Tokiba Manipuri Future Film Asigi producer na Rasmani Ayakpam Hamisura direction Amadi screenplay Amadi release na Ranjit Intozani Film Asida Boni Susmita na Mancast Ori Nasigi Tormoda Chief Secretary on the Bakisona Manipurda Film Art Amadi Isay Nomai Singasi Hana Development Lehanaba Muikiana Self Homo Pangdana Kanna Hona University Tagat Ningani, Manipur Film Institute developed Tono Honabada Puna cooperation Changi Haiki. Film Matanga, Arti Matanga, either music composer or so, say support or so, putting Makai Koji in the way I did, higher than a Hawaii on the Honor Masina, Koi Manipur, Sakotanga, Manipur, culture, Hawa, Pulakada, Torin, Mati, Haukiba October Kuntareta, Manipur Pongba Pauxe Ayamba, Wangoi ki, Mafum Ayambada, Pangan Kidabagi Maram Karigino,
Kanagumba Karana, Togi Haina Tobra, Chap Chaba Asengba, Miam the Kangan Gatabani Haina, Wangway, Ward Development Committee, Lusingba L, Iwosona Fondoke. Samuro Makalakeda Pangtopo Pogimi Pamada Mahana, Wango area dagi, Oina, Ningombondagi, Asobakova, Muyamana, distributor Oveni, Paukse, Fangdogi Matanga, Mark Unarubuda, Garia, the Badigi Paukse, Yentopa, Nonkidabani Fondoke, Adubo, Numit Adugi Paukse, Pangan Kidaba Adu, Hanagi, Salam Joina, Tobuni Haina, Sendoroke, Asigumba, ex MLA Bu, Mset Tianaba Honaba, Tongasi, Kanana Satabano Haiba, Miam the Sendoka the Haki. एक एमएलए सलाम जो ने तौरीबरा नत्रगा अतोपा सलाम जो मुझे थियन गया है खनबा अतोपा कनाउंबा संबुद्धि खरना मानरगा तौरीबरा हिंगी बसे खबर पाबा पंगन बसे लोइना डिस्ट्रीब्यूटर ने तौगयाव ने तौरीबरा मसे मीडिया की थ्रू द सेंडोक बिरो हाइदना वाफम जी थमजबने कुंभी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना 29/24 Wangu Digi Oiba Booth Level Committee Semgalwina Hana Atopa Party de Yorumba Muika Congress ta Yautuna Opui Toromama Wangu Sandal Kong Awang Lake de Pangtokre Toromoto the Kendresi MLA S Bira Lotong Bom Sanahal Block Committee Secretary MD Raman Chusuraki S Birana Matam Sang Sotano Neighbor Kumbi Kendra Ngasidi Lambi Tong Mai Singamasung Mai Masinda Mal Karatare Haiki Lakipur Subdivision Ge Manung Sena Singer Bonds Strength Satellites Cable TV Kowa Network Amahodokre Tarom Aduda Principal Oramba Yumnam Nadia Sant GC Colors Ke Manipuri Department Ge Head Dr. Naya Sant Saikom Kala Kantasu Kamal Kantasu Surwaki Cable Network Asi Lingna Bahonavada Miam Namating Pangbiu Eastern Satellite Ki Chairman Punals P Singana ISTV ka khusam naduna network asigi thorum singsu relay tawduna silsar gi miyamda yenganba ngamle loinana tungdasu hena pakthok chawthona ba thorang leire haike Library Information Center kaksingna nomaijing khuding gi pangthokpa special Sunday ge khanaba interaction program ama pangthokre ngasigi thormaduda Canada da resource scholar oiba Robert Nomaitem sangnai actor L Tomthoi amasung Professor N Ras Mohansu Saru Yaduna Mayru Singa interaction Tonaki, Taungi Saromo ina Aribam Sam Sharma Amasung Pari Film Kaptuna Mayru Singa Yanganki. Kota Municipal Council Ward number 2 the Leba Council ge Vice Chairperson Muhammad Naziruddin gi Yumda Tungam Santi gi Political Conference Amasupang Thokre Tarmodu da Mahakpu Sogatpa Tungan ba Myoy Kyana Surwaki Miam gi Lusingba Saba Singdi Prajamiam Amadi Kendra Sing Miam na Section View Haina Tungam Santi na Fonduke CPI na Ningol Chakabomo Sung Saban Puki ay proposal directly numit asina lakpada Kangluk Masel punna nung sisanan himinaba nung ayay paba santim ni Sakat ba oras no hari Janta dal yunaso Ningol Chakabomo lakpada ay proposal pibuloy na nung ayay paba santi leba Manipur ma oras no hari Hoji makata nga sige sanul pau lomunese Ngasigi sanawi pau boy ning tungzumdagi pangbigani Magi makhata ba pauda weightlifting KPCC hiang thangna nupagi sai SEG ulongna nupigi state level weightlifting championship ki overall team champion oikhre Manipur Weightlifting Association Sinduna Kuman Lampak Sai SCG Holda Thasi ki tang kumapaligi unit taramanga gi nupa amadi nupi lifter marifu taruna saruk yaduna sathariba taramapal suba sub junior kun suba junior amadi kun mathui suba senior state level weightlifting championship ngasi loisin khre loisin baki thorumda Manipur Olympic Association gi vice president GA Ibu Bisaksanama All Manipur Powerlifting Association ki President M Kumar Maitai amadi Manipur Olympic Association ki Secretary amadi All Manipur Weightlifting Association ki General Secretary Sunin Elangbamna Thoram Mapusing oike Satharaki ba championship asigi ngasi aroiba numit ki pangthokiba KG humdoi gi sub-junior girls ki da Sai SCG Ulaugi W Sapana SIBA gi S Babina Senu RYDO gi KS Naubina ahanbani subamadi ahum suba takre KG humdoi gi junior girls da SIBA gi S Babina Senu RYDO gi KS Naubi amadi Aba Khetri Gau gi S Thoina ahanbani subamadi ahum suba takhi KG humdoi gi senior girls ki pangthokibada SIBA gi RK Ningri Pound YPISM gi K Balana ahanba amadi anisuba takhi
केजी हुफुमापन की सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबदा साई एसजी उलौगी पी उमेश्वरी SIBA की वाई याइफबी अमदी यूनिट असिगी W अंजलिना अहानबानी सुबमदी अहुमसुबा ताखी केजी हुफुमापन मथकी सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबदा साई SG उलौगी A अंगु KPCC हियांगथांगी N चावमदी NGKSA की M मार्टिनाना अहानबानी सुबमदी अहुमसुबा ताखी केजी हुफुत्रा मंगा मखागी जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबदा साई SAG इम्फाल की A टुमिनाना अहानबा MYC की KSH पारमेश्वरीना अनिसुबमदी यूनिट असिगी S रोशनीना अहुमसुबा पोजीशन ताखी केजी हुफुतरा तरे की जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबदा YSWA उलौगी N अंगमना अहानबा ताखे केजी हुफुतरा तरे की सब जूनियर गर्ल्स की पांगथोखिबदा MYC की RK देवदत्ता केजी हुफुतरा तरे की सब जूनियर बॉयज की पांगथोखिबदा MYC की RK देवदत्ता YSWA उलौगी O टोंडोना अहानबा अमदी अनिसुबा ताखी केजी हुफुमापल की जूनियर बॉयज की पांगथोखिबदा साई SG इम्फाल की A अर्जुन SAG उलौगी Y सुरसानमदी KSA की O हेरोजिना अहानबा अनिसुबमदी अहुमसुबा पोजीशन ताखी केजी हुफुमापल की सब जूनियर बॉयज की पांगथोखिबदा साई SAG इम्फाल की आरविन अमदी NSA खुमलनपा की CH राहुलना अहानबा अमदी अनिसुबा ताखी केजी हुफुनिथोय की जूनियर बॉयज की पांगथोखिबदा साई SAG इम्फाल की जोन कैसामना अहानबा NGKSA की TH निरंजोयना अनिसुबा ताखी केजी हुफुनिथोय की सीनियर बॉयज की पांगथोखिबदा NGKSA की TH निरंजोयना अहानबा ताखरे केजी मरफुतरा मरी की पांगथोखिबदा KPCC हियांगथांगी KH बालकृष्णना अहानबा ताखी केजी मरफु मंगा की सब जूनियर बॉयज की पांगथोखिबदा KPCC हियांगथांगी S स्वामी कुमारना अहानबा MYC की L मिलन अनिसुबा ताखी केजी मरफु मंगा की सीनियर बॉयज की पांगथोखिबदा साई SG उलौगी G चित्तरंजनना अहानबा पोजीशन ताखरे पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा KPCC हियांगथांगना पॉइंट 112 फंगदुना अहानबा अमदी साई SG इम्फालना पॉइंट 114 फंगदुना अनिसुबा पोजीशन ताखी नुपीगी साई SAG उलौना पॉइंट 112 फंगदुना नुपीगी ओवरऑल टीम चैंपियन ओइखरे साई SAG इम्फालना पॉइंट 112 फंगदुना अनिसुबा पोजीशन ताखी पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिगी नुपीगी बेस्ट लिफ्टर की मना साई RC उलौगी केजी 94 कांगलोकी P गंगाना ताखी नुपागी बेस्ट लिफ्टरना साई SG उलौगी L सिंगलेन मनीना ताखरे मकोंग मथंग तारबा लिफ्टर सिंगदा थौरम मपु सिंगना मेडल अमदी सर्टिफिकेट सिंग खुसिनकी अमरमदा नुपा अमदी नुपीगी ओवरऑल टीम चैंपियन ओरबा अमदी रनर्स अप तारबा यूनिट सिंगदा थौरम मपु सिंगना ट्रॉफी सिंग पीदुना पुंगिंग थौगतखी रिसेप्शन थासिगी तांग 15 कुलुंदोई फावबा अरुणाचल प्रदेश पांगथोखिबा सही सिगी 3 सुबा NEC डॉक्टर T आउ मेमोरियल NE फुटबॉल चैंपियनशिप ता विनर ओइरगलबा मणिपुर टीम की सानरुसिंग अमदी ऑफिशियल सिंग ओपगी थोरम अमा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन न सिंदुना हवम मरक लौरिंबम लेकाई लाइरबी मनिंग लेबा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की ट्रेजरर L दिनमनी की युमदा पांगथोखरे थोरम असिदा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट S सनातोंबा याउना अतई एसोसिएशन असिगी थौपुपु सिंगसु सरुक याखी विनर ओइरगलबा सानरुसिंग अमदी टीम ऑफिशियल सिंगा थौरम मपु सिंगना सेल अमदी अचंब खुदोल पोस्ट सिंग पीदुना पुंगिंग थौगतखी उसेकोन कांग नंबोल केंद्र कांखुना कोंथौजम केंद्र कांखुट पुमाइथिब पीदुना मरीसुबा इबोदो वांगपुरेन खाना सावबा मिक्स केंद्र वाइज लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की चैंपियन ओइखरे उसेकोन कांखुना सिंदुना उसेकोन लाइकोन कांखुट तारा निथोइना ग्रुप मरी थोंना खाइदोक्तुना ममांग थागी तांग 19 तगी कांखुट तारा निथोइना ग्रुप मरी थोंना खाइदोक्तुना चथरखिबा मरीसुबा इबोदो वांगपुरेन खाना सावबा मिक्स केंद्र वाइज लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट ngasi लोइसिनखरे लोइसिनबगी थौरमदा थोंजू केंद्र की MLA TH बिस्वाजित IWKK की प्रेसिडेंट मोइरांगथिम कुपेर अमदी अतई मियोय कयासु सरुक याखी ngasi अरोइब निमिकी सानखिबा मैचदा नंबोल केंद्र कांखुटना कोंथौजम केंद्र कांखुटपु पांजिल 13 दा माइथिब पीदुना चथरखिबा टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइखिबनी विनर ओइरबा टीम नंबोल केंद्र कांखुटता लुपा लिसिंग 3 अमदी रनर्स अप तारबा कांखुट कोंथौजम केंद्रदा लुपा लिसिंग 5 थौरम मपुसिंगना खुसिनकी टूर्नामेंट असिदा थर्ड प्लेस दा जॉइंट विनर ओइरबा थोंजू केंद्र कांखुट टीम बी अमदी ओइनाम केंद्र कांखुटता सेल की मटिंग पीदुना पुनिंग थौगतखी सिंजमई कांग
Wangoi Kendra Kankutna Thangmaiban Kendra Kankut Pumaitiba Piduna Mangasuba Mangsatabam Iboema Amadi Puinabati Memorial Likam Knockout Kendra West Kang Tournament ki champion oikre. Singjamai Kankutna Sinduna Mamang Thagi Tang Taranitudagi Kankut Taranituna Group Mari Thongna Khaidokuna Singjamai Kangchang Namarapum Mandokam Community Hall Singa Matakta Satharakiba Mangasuba Mangsatabam Iboema Amadi Puinabati Memorial Likam Knockout Kendra West Kang Tournament ngasi loisenkre. Ngasi aroiba numit ki sanakiba match ta Wangoi Kendra Kankutna Thangmaiban Kendra Kankutpu Panjal Tara Tre Tara Matoi Kaptuna Maithiba Piduna tournament asigi champion oikibani. Thagatari boy housing makata na ngasi nomagi oikiba ai ngasagi pau lobisi. Ngasi nomagi oikiba ai ngasagi pauda ICAR Lampel Pataki Pangba Paugi Matung Ina Ngasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Kuntaret Dasmik Mari Kwaidiki Ingba degree Celsius Taramapal Dasmik Ahum Nuksita Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Matputara Taruk Nuktilda Sada Humputara Oiki Ngasigi nong sukide. Aroibada muriba pau amukana. Sakhalabasu library ki kanabadi kaidamungda miraibi yaroi haina saving sokam igubina phongdokre. Okhoi ki thogdok sabsaba report phangloba matungda lokhopam thokba thabak lokhotani haina Union Minister of State for Home Kiren Rijijuna phongdokre. Stephen Sokam ibo bina hayang jiribamda office building kaya sangata todulga si taramna oi adubu sabalo sindaba office building sing sangabadi jirimiyam na pende hari. Nasi gede Stephen Sokam patang spesire ni taru puno pamukana